أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من تنكوني نعم kunyine ndange hale ustaz qore abubakar haidara wa kuyini mosri na siten qaramun suko manten kunyi mahame bun bajegi wa kuyini mosri na mama kare ya ma teringanda nun suko manten kuyini kare ndaw kata suko mantenga kennange hale kebe gani sual wal jawabu mbiron seru keta ura wujunu tamyaro bane ila kenkini ti wananya o salli musakanua kemiro duwa yana watini ya rabbi arna khairinya o suko mantenda ya rabbi arna o suko manti arjanna nondora arna be suko manti hamirahin jara hamirahin fofonte aho bangante arna be suko manti an kallen jara yugondo yare limne do qirse hogo sual wal jawabun kama o kuina qarqaranda kata suko mantenga kemrenga wala lakike oni dangita inshallah. O maremu kendange halle o hagra ke kahiti be qara kingani madina taw kahitinga ke kahita ndangi Allah harendo yahudianu ndo mena ke kahita ndangi Allah harendo yahudianu ndo mena kembrenga yahudianu kengani yahudian qabila nuwa ora ko yinandi yahudian qabila be ngi madina ri tatinde benga aw hubaka kare ya ma qabla khoru sikim mewono kunya na ho qorenga ka qabla misanin gabe mo kendi kenna kangaru kangai qabla yigono wadi kenna banu qaynuqa aro banu qurayza aro bani nadir aro qaybara yahudiyanu kwani aqabla qurunga ka qabla misanin gabe mo iri himiro ku wanta bana kemirenga qabila nuku orni tubani mane yahudiyan kirsube ga nyiri yahudiyan karamonu benu ga nyuri wara Allah haren tampindi mosiri aro qur'ana nyime gara tirnen jongo kata Allah haren qur'ana aya nunga yanka ken kibareni qur'ana watni wayasalunaka ken ga ben qur'ana ni ken sawabu ngani yahudiyanu benu don tarko gumu nda honu danta nukoni itonundi ke manani purke itonu na tui baga kutundi sirebenu sigranga qoro Allah haren qonna wondi aro Allah haren gajangende aro na dawri buremu dukata Allah haren ne mando kisenga kama sirebenu sigranga qoro kenni mosiri kembrenga tarko gumu nda honu tonko ni qabla nun qahana tonko orno raqello kenni na wala ke sabra fami na kitari qabla bega wono wati banu nadir kene yahudiyan qabla iwai bo banu nadir serebenu go kundi itoranga kasa wala haren kama mosiri kunyi wona kangai kene qabla nyime qirse kene huyay bun akhtab akelle yarayani safiyatu ya Allah haren ka gume mu'minanun ma arna dungi orama radiyallahu anha kembelenga akempa waya hay huyay bun akhtab ya ka yahudiya nundi yahudiya suntano angara Allah haren qoni na huyay bun akhtab baga makotabe igorna kari kengani gajange be wota ghazwatul qandaq kenga jange warna kari Allah gana dunga to raqon woni kiye aga ne kalla awtini akarante ti Allah haren qonnawo ti gaman ni misali ti man ni misali haren qonnawo bo kenya ni bani nadir qabla nyumumena bo bani nadir qabla ora ko yinanti Allah haren do qata baga madina bo Allah haren do qata baga madina kan sababu siga Allah haren gar qata
parce que kengana ko sere worna mir nanti ila mani ya Allah harenga rokata kembre orno rakallo kende tayndi na wala honne ke sabra fame na kitai ka o diga na kane honne na sabunya iqatan de kewnyana uhudin gajangen palle uhudi gajangen dangi halani Allah harenga be qatana qiqatayn sawabu akite khangari uhudi gajangen ga dangi watibe Allah ranya gajange ke silami gabe sedin purawo okene matanyere sere silami gabe jogi imbe ga joga okene tanyere sere ken gajange ya qoto salam nun kama musri ma Allah harenyi mera tora kita gajange kedi ken ni jogi ari me kutui kembre ga gajange ke dangi halesa Allah hare ata ulemu ken yahudiyanwa aro arabun qablanu benugo madina antrasinga kemre suka homanten jolli koyi silaminu Allah hare ndo sahabanwa yogo mana jamfan jon koyi Allah hare yime yogo mana jamfan jon koyi Allah hare sahabanwa kemre nga qabla igono wodni kenda udal aro garra aro lihyan banu lihyan uhude gayangen dangi halle kembe na kundo min kata Allah harenga nali Allah haren nege nanti ana serukin ya awra kunra salama onya ren koya don Allah harenda sorotami Allah harenda kun sura na kunkin ya don kun sorotami qatar hugumunda sorotumi uro kunya tonto honura ko ina di sorotumi ani honura ko ina di sorotami ani ala kulli halaga na ya hoyi kembe na igadiga Allah ranya ira sorotu mige uru jamba no kari ka ira soron nagati kari keta soro hili tora kengaga tora kungaga makangonga na sababunya uhudi gayangen dangi sisa dongu ti kungora kungaga makangonga dongu makangona kulliga no kari Allah rengara mune beruri badir kota wakana ibute murati kun serui bala ranya sirbanen ko ne kema dunga dige ya ken karakilen bo kebe gani sirbanen au da ken gara qoresinwa ken khawaren woni ora kan woni katigina ko muradu nyime gani kebe ken ka hanad dangi halesa keta qabla igono wotini awani ghatifan qablan siru honi kundi wati kenda amiru bun tufail ken qabilan qirsanga ken banu ghatfan ken qabila qirse akin do me harenga lakata Allah harenga nema no kisenga kama ala leteren sahana warakata Allah harenga nanta Allah harenga ngan ti kebe gani kamumbangwa kebe gani ngoyen koten kamumbangwa no ko wurginto giren kama aro kotinyimu ti kemarande Allah harenga kemarande to ikema donc kebe gani no kula nyoron tunga donc tukumarande nan to Allah harema ka kotin no kuno aro giren no kuno donc ti kemarande ikema ti walma Allah hare igana radinani agana fati wati be kebe gani kibare ngana kento ikema ikenya aram plasanga ikenta gabaten akengo Allah hare nabi maun nsima na komi hankama na sabu ya kenda asima komi hanganyen ko nantin nabi maun yani wal mahota akenta kento ala kelle trensa na warakata Allah hare kembrenga Allah hare kahana woni letrenga rakatai kayro Allah hare ngol letrenga lakatai akendo kediga meddange halesa akem pawatune a hawatune wono wati Abu Barau kempe yari Madina ari yagan sawal haringa birambe agari Madina Allah arenda akhiri kata salama wa Allah arenda akhiri kata salama wa na hogga gabe konara kembe amati Allah arenda islama wa mabra amaru salama ni wa mati bara ari kane to Allah arenda nemano kisenga kama atike koni wa wali ike qabla ke keta gana seruqi nan kahike indiga salama onya ren koyiya tikunga na salama ken bani gatifaniya tigana salama atike wona demane Allah arenda wona kanandige Allah arenda kinga ko Allah arenti ike kana yi sahabanu ku kama najidin gonye yo kana yi sahabanu ku kama najidin gonye kimbira kebe gani Abu Barawiya ati Allah hare ike ken sanka umutunanda an sahabanu ku an gana himmenu kini ike rundiga kimbira yo ken sanka umutunu anda nanti hontu kitana wi garanti
ken qaranye arabunu ma kenyi gan qotu ma mosiri kenna har salama umari ka angana ro serebe qarhari angabaru hontan kitana iwan to kono ken sawabra kemra Allah hare mini adiga mekeri ma kenyi me qale ay me ma girnde jamba kanema agara ko mobe wakinyi an no ne ndala hare na hon kiniya indiga salama on ko yisirwa ka iworun diga serugo jamfa ma kenyi me se ko mampi tikena Abu Barawi me se ko mampi tikena kemra hike kite kama Abu Baraw gari agara kediga meko kembira Allah hare ne manu kisenga kama ala sahaba num pai serebenu qur'ana durs kallenga gaba dina sahaba num kutuma kembira ara tanyere sere ara ken sura kundi tanyere sere ke sir gaba gaba wari gili sahaba num sir suwanin tuma karan kare ya ga ma amru umiyata ad-damuri radiyallahu anhu kenari aro Amir bin Fuhaira himbero Allah hare ngara hijra nya dome Abubakari kome kanne horonte kembra kenyari aro al-Haram bin Milhan ken khana nyari kenani Sulaim akhiyuma kembra sahaba gabe nyari gilis sahaba nu sersuwanin toma ken sabuni tarugumunti kutanyira serera ti al-Qur'an ti Qur'ana qarangano parce kunya Qur'ana dursa qallinya gaba ken ati dina seren kutuma ala renda sugande himeno qarantengan mosil na kun sugura ni kini Abu Barawiya ketari yungumenya koy ari yungumenya al-Munzir bin Amr radiyallahu anhu ara sahaban ku yungumenya kunye kenye kembere Abu Barawiya ro tanyere ke sere ibu Madina iri jonko yiwo kamana ndiga ni to dige ke no nisa ni to dige no ni birambe ga kinye iga tinto I qabila ke hoyinga kenna yeri gora Allah renda leteren saha na kiniya Amir bin Tufaila kengra yadantan kanne beko nanti nguyen kote nan ta ni kiro Allah renda ikena no kurin tumutu kebe no kulla nyoron tuma Allah renda kumutu kembra Allah renda kelle teren sa nanti nguyen kote mbiti ke qalle nguyen kote Allah ya qalle awa qayin kini serbe ga naja kembra Allah renti ugana diga una qabila ke seru ina khiri kata salama wa ni waju igana tubi kembra una kitene qarawundi salama on kibaringa Allah rena kelle teren sa na kini tanyere ke serenga digana kembra udi ande ibrahim ga tinto bani gatifanu ita odingrang nokoy wono woti kenda bi'ru maunata girlaqi ya keno watwe Abu Baraw aw tanyere ke sere uyankano kembira Abu Barawra kanu na yerro igo kene qabla ke ina sirbana qi ti Allah haral letreke kenan dia letreke kina Amir bin Tufailiya agana letreke kina Amir bin Tufailiya ana qirikata salama uma agana tubi wati be pase kene qabla nyungumena kembira iro tanyere ke serna kitena dia pase kundiga imeni qarawne bo qarawne ka kenaro tube angana tube anango qara an iga an qarani banga matubega karawunde to onta ken kembirenga kebegani tanyere ke sere iyungume kene al-Munzir bin Amriya radiyallahu anhu kembirenga ala letre ke kini al-Haram bin Miskam ala letre ke kini ken tanaya kini Amir bin Tufailiya kebegani al-Haram bin Milhan aro letre ndiga dana ndakin Amir bin Tufailiya kengani awatfana qabla nyungumenga kembirenga commencé à lettre ayira go lettre ke qarangen jobanati iwo sehemu nunu ama andungira Allah harengara lettre be kini ina qara akama ne basigantari nda wo dumenira ina Allah haren kinde be hayma ina kinda gai kembira uti ana lettre ke qara tibasintari kenno qusui a lettre ke la khemi aw kama na qara Amir bin Tufailira agra digamu benu koni Allah harenda aro Allah harengara jabiti digamu benu aw kama na kunko lettre ke qarande Amr bin Tufaila dimi mosri adigay kenno qusari ya ran kori nay al-Haram bin Munzir nay kenta sir nay al-Haram bin Milhan nay kenta sira ya kore ke kin akoyini nanti yeli sire honda gilina kariwa aguma korne ya nanti hongir na kari bo kebe gani atfana qablan siruma ira famu nanti iyungu mege kingani Amir bin Tufailiya alla mureni nanti na yugo ke kare kenno qusui
yugo yori monsuro ni tamemutu namburo al-haram bun milhani abura hale na yanta sera aken kuno kamana letre ke qara tarikh gumunda koy nanti amr bun tufail tara mal letre ke ri kiteni na hay yela qamo amakenya na to letre ke qaren kane aw kamana qara amr bun tufail kama hokusa bura hale na tamena abotoy qoroni tarikh gumunda koy tima abubakar agijimena arabotoy qoroni ma abubakar gijime mangya kenya bane kebegane al-haram bun milhan akusanti Allahu akbar fuzitu wa rabbul ka'ba arakabarenya yira go fatna ati ira takikita iganye ikunata al-kaba kama arakyako bo kenya bane akusaga kenu afati kayira go fatna arakyako ati fuzitu wa rabbul ka'ba kenya akbari ati Allahu akbar fuzitu wa rabbul ka'ba arakte ko wati be akitena qenu asirin purawo bilambe aga qenu nan sirin purawo wati be kebe na amr bun tufailiya keta ati gatfanan konda kembrenga pasigira tu asehegerin nanti abu barawu una kenya qarhan noni uka hunde abu barawu ra hakar tarin kiniya nanti hondi kitana araken ko ni sehegeri bara ko sehegeri hila qarn nanti tanyeren sire kungo bi'ru maunata ita onde munwa keta igana tubi bane yorni na lu qarawni araken ko isehegeri boke ko bane amru bun tufailu ke serum praum palle ati gatfanan konda kembirenga ingiri tanyere serebe hay bi'ru maunata nuwa indiga kunkari indi sukari ko mi gara keyo kari mowe arakengo boke be na qabilan serunga kena gatfana serunga umadunga makeri ubarama uti o sere kina uti o sere kina abu barawya kina haqar ta'in gini sirebe o kunta kin kaman ngajana yo khonira al-haram bun milhani la kin woni kari ura batuge ne kananti indiga tanyere serege kuten kari ubara ma ken umadunga ma la hala sukaman dingama ma iti urajabe kangai uti lan nughfira ababara lan nuqfira ababara to gunda ababarao qartaga agar haqartaga ingini serebe o gunta kella hirunguru jana fefew agati serebe no li wike qarhan noni wi tangane noni o kuntla nangirna ndiya kunkari o madunya qabla an sirum madunya maakeni kemi aratuna ndi qabla an sirum barawati be kemi qabla gono banu sulaim qabla kemi ra diano qabla an bolo farad dantanono ودني هرا عصي قبل أدغا كونقري نانتي أوني ديما سروي ما يوم ناني كري أرو راعل قبل كمبرين أداكتا راعل كون قهاني أداكتا زقوان كون قهاني كياني بنو زقوانيا أداكتا غرى أرو بنو لحيان كو بنو غرا جانفانيا نصرتا مكرنا انقصو أداكتا كون قهاني تينو ديما دونغ كو قبل نغتي مكراغو kembrenga ku kitena bolma farankine kura serunya na dema aljamanga wo mosiri hakebe na ime kabila ngakini gatifana ngonga kuma dunga demana na sabunya abu bara ni tufail bun amr ime hawatuna na abu bara ya donc hawatuna ra serebenu hakarta ngine serebenu nanti kunna ndiya kenga ja ken khoto kama madungi mona jabi nanti abu bara gar hakarta ngine serebe ukunta kunga jana kembira qadaga ko qabla serunya gili banu sulaiman qablan bol farad dantanu ken usayn ko aro ri'ilin ko aro zaqwanun ko aro gharran ko aro lihiyan banu lihiyan adaka takwai kembira ku khana dunya ma na sawiya jahiliya wati na sami islama on kane unyi mede mana kungonda serebe kitanga na diga laru qasa amme arabunga donga wande mana antangi kenduraw kenyuma bo nan qaso hila qari serebe na haqar ta'in kin serenga nandina kenga ya umay dumini kenya ne qabilan sirunga barama qadaga ta ku qabilai kembira kura kurelle mungine ajaman gabo mosiri akuren jamanga gabo mosiri don kenda yi abu baraw aro tanyere ke sere iwo taunu bi'ru mauna tanqo yokamana al-haram bun milhan yokamana kendu yokamana kentangi kenai al-haram bun milhan ken koni ira ken kara dalla ka kebe na abu baraw ya anta ken sera aro tanyeren sere unta ken sera
kembrenga kebe gana garranko nga aro usayingo aro ri'linko aro zaqwanunko ila mekka home naya kuri qorqore keta kebe gana atufail amr bin tufail kenya ukane kema region ko gerlakhike ka kenna yere gorni gerlakhike sahaba no hiliono sahaba qoru hili kingani al-munzir bin muhammad aro amr bin umiyata damuri kembra rani kunta quraini birambe uga yanka beru maunata nukhunga kembra kundigati iddawanunga halle yiga dawanyiga en sawabura illa to kureke na sokin no kuyo mundu nandiga iddawanunga rano yero khibare ke yago baka iddawanuna hoyiga ikunde akinya sawura illa to jamake kusro hilikingani al-munzir bin muhammad aro amr bin umiyata ad-damuri kembra nga kundiga halle kureke ganyini tanyere ke seren kanne marani kundiri arani kudiga halle yo kuma ni dawanu nyigani kembrenga kebe gani amr bin tufailia aro ke qabla an kan usayn kono ri'lin kono zakhwan ko aro gharra aro banu lihyan irin nali tanyere ke sere iri jonko iya tanyere ke sere mbali maniri iya o sigumulintenga isumo osronteni tigajanyo kuma kunda amiri no intel mani kibaran jope ango hamana bane khusali bala tanyere ke serendi o maharutin har sai madanguro mena khusa karnen jonko ya kebe gani amr bin tufailia ala kurege nyamari nanti woni sukari bani wona maasi har ser bani progoto ina sukari bani kembre ira karnen jonko tanyere ke serenga ho ganyo kurege ira sukari maganta ka'abu bin zaidi radiyallahu anhu sayyidina kabu dongo ura aken saunte nan ka hurun ura boto ne ke aboto ne ko mo siri imera suma nan takara kembe awsaka ka hike dange halle akeli bu ido qalama kenai jamandiga kena uri hayni tono ira suma nan takara gembu ido qalama kembe akengiri nan tere honne mawara madina allah ra kenkisini na sabunya haramare me allah gana an saurange mu dingira be saharenta on sakano kaga man saurange mu no kube haranga de anta to kono kembira ken saura kembu aken koni ume ma nan takara ka aken giri Allah ra ken kisin kembira nga jamakeri aken bana hokisin de nga himeno ya qurayndi kembira nga ka gajange be go tokini kei kengani qanda khinga janginga Allah ga nadunge tay wala khewon katay akebe ne Ka'b bin Zaidiya aken woni to kinga jangeri awni to qandaqi ngajange keri donc kemrenga igari ila tanyere ke sere ura suka humanten kari maganto hagara yugo beko ka igari kari watibe kebe gani gajange ke yume akena amr bin tufailia ala kawa ko ngari hikeri ni to gama saban ku kari pa saban yugo nono i karante yokuma nan soyi ikarande ko manan soyi karan kare ya ma kebe gani amr bin tufail kebe gani amr bin fuhaira serebe gara kenkari wadni kenda amr bin jihash wadi ganda jubar bin sulma kenyana amr bin fuhaira kari kakara halle kebe gana hurenga amr bin tufaila kenda hurengari au kama nan sige kamuni ay me kabako ari gollen suwara nan sigi na hay a hurenga kama nan sige kamuni ango hamana bana hureli yanka ibaten ka hidange halle karan igara sergu kari yayi munan suturi kebe gana amr bin fuhairai akempure mawari a hure mawari qureni ka yergo karnde kenyana ora ko inda soro hilli kenyana al-munzir bin muhammad aro amr bin umiyata damri arani kunta qurayni kembere kunya rewo karnde ke danga hale kunyawo nyelungo kamanan kambi gawo kamundi ke biru maunata dingrake no kunto walla to ne yawo nyelun kuy arabun kan sero ay wajja tirige nyana mosri wotta monchuntu na sawnya hurenga nay nyonki ngane kamanan bu dingrabe aw nyelun ngali wo gawono ken dingray surtout nyonki bu xalle ngana gawo dingrabe
kembirenga Amr ibn Umiyata ad-Damri aro Muhammad ibn Muziri riqani to mera atike tukunyelu be hay tukuiti duroi karen ya Amr ibn Umiyata ad-Damri kendi wallahi inna li hadhihi at-tayri la sha'na ti kunati Allah kunyelu be hay qiwari uma wale qiwari uma ko hay kaman kambi dingira be qiwari uma kendi urusetu honumutu urasetu honumutu kembirenga nali migoni jamangari nantinto jamake migo tintono migo tanyereke serengali sukarante mo saka kurendi sigumunyante ona ukori idan kana on nanti kunka pallemu isuka mante mpurenya hasakake kenkara nyiro kura mewari iyare nta ko melsa kebega ni amu kebega na al-Muzir ibn Muhammad kenda diame jongo kata Amr ibn Umiyata ad-Damriya ata Amr ibn Umiyata ad-Damri tele anke mpakarlane kangai ke qibarere Amr ibn Umiyata ad-Damri ara Muhammad ibn Muzir al-Muzir ibn Muhammad ara jabi ati ke koni fame inguru indiga qibar ke koni Allah harenda inda sawala ren tarun kam na sabunya tanyere serebe no go ngarnta woni ga makara kenno go soro hillai bogo ganan da karaka qibar ke Allah ren wadala na mamu kembre ke koni ga himbe fam indiga qibar inguru inguru ta ndigerenga inda qibar ke kenda Allah ren kebe gani al-Muzir ibn Muhammad ya kenti ige koni ige toraga to dingira be kingani gajene ke me yungumi Allah harenga himbe wala sahaba no ku yunguma oni ken al-Muzir ibn Amr ya ken al-Muzir ibn Amr kenye gajene ke yunguma oni ka himbe ay kamanan sai sa ken al-Muzir ibn Muhammad kema atige tora al-Muzir ibn Amr kenga to dingira be ige nda kanunu indiga ke kella amin no kutana iwa kanunu himbe gari kita kemeni keme kita kanan digen ya koni nanti to igenta ken kanu kembere agara ke ko watibe kenno kusuya kusagari ka hanfosi ni jongo jamake kuren jama qabla nu manme akemba ne sigiran na loga kendi ka ara kanwa himbe gara kutuku kita kemena ime kita kenno kusui ari jongo jamake ari ka hanfosara honu kari ka iraime sir brawo ti hobu ho kusagara gemuti tamena boti gijimene ma bakaro halle boto nege qoto mosiri ta ken khana ga fatna khanati fuzitu wa rabbul kaaba ati ila takhdare kita ikuna tal kaaba kama aken khana sirin brawo kita to Amr ibn Umiyat ad-Damriya to kenyesa kita akaro jamakira mewari fasan fas ken qusui igirnan sagu Amr ibn Umiyat ad-Damri girnan saga kama wa girnan sa kama ken kalle urake liga ira mana brawo ira ken mana brawo ira nyon kinteliga ken no kusu ira siti na qotoni kebe gani qabla nyungumenga kengani gajen ke me nyungumenga ken Amr ibn Tufayliya idiga saundi Amr ibn Tufaylure brambe ugra sauna Amr ibn Tufaylure keta Amr ibn Tufayli ala tinne jonkoy na sabu ya gara himbe war gajen ke qurayni ken ka bagonda ay merga musiri ora ko enen da Amr ibn Fuhaira birambe aga fati ahure ngure utik kamuna ko manan sege Amr ibn Tufayl gara warwat be hure ke kitana yankan sari badil ka halle hure ke tunu matar ko gum yonda ko eti malkanu yana ahure loni agi me ko hure mawari afati ka qawru mawari na sabu ya kutuku garo dingira be ganiro no wati wa ke mawari kembra Amr ibn Tufayl ala tirne ya Amr ibn Umiyat ad-Damriya ati kay woni koy kena Amr ibn Fuhaira kena Abubakari kan horo ko mege ahime nur Allah rengra hijra nya do men nemando kisen akam kembra Amr ibn Umiyat ad-Damriya ala Amr ibn Tufayl jawi ati ke hay Amr ibn Fuhaira yayi kembra Amr ibn Tufayl kenti ati ke kawako ke waqbarendi ati birambe aga kara ti ya wai aure utubaga kamuna akuma nan sege ike ga somin nan akuma nan sege iri golen suwara nan sege na hai kimbira akitena nyankan na lisari batin ati ke wo hi ti hinchane ti kabako warre kimbira kebe gani akar nan ka hanai ora ko ina ti Jubar bin Sulma kenya na kare kebe gani kenya kendi ike ga nya kalli watibe ya kalli watbe tati fuzitu rabbul kaaba aken karakengu tikira miri nogoni
tikembira teli kama yugo ke karewa ange mo kama nan karanta an kisi ba pase kisi modeli be gani Amir ibn Fuhaira ke muradun naro aljanna tar gum na ko nanti yara nyon kingo baka Allah aljanna ko kenya na gara kidda me ko me ke be gan Jubaru ya bun Sulma ake ma nanti arni karati kisi bo yu kairan kama na tan kisi do kin wora nan kisi kalle an karni kara are do tirni tieli ke mai go ke kare kendawa aga kuma ndi kisi iga hayra a hoyimbe boto ndebe watu nan danda bakari akaw kamna ko nan ndi kisi kemira ken kaba ko mosri akaba ko aro ke digame aken kala ke dame go bo hiddangi halle ke digame to anoni mawtirne yana tikemira nga aw kama ndi kisi tela muraduna kangai ira karati amuradu yani aljanna ta muradu tawro aljanna kemira wujeda hale keto Jubaru noni Jubar bin Sulma keto noni mahalle aw aymon islamaw aw ni tubi na islamaw pasage na Amir bin Fuhaira kari akaranda kuma kidiyame go kenda batirai mahalle aymon islamaw arna dungi or suko mandema kemira kebe na Amr bin Umiyata ad-Damriya aken sitindengo saka kemira kebe ni gayen keme yugume aken Amr bin Tufailiya atileti Amr bin Umiyata ad-Damriya urari asitinde aw sakawri aratirli tele anken to ati to Amr bin Umiyata ad-Damri tangen mudaru qablan sire wa ati tigen mudaru qablan sire wa ken quswi ati ike ma nyigara takemutu nanti wo mudari qablan kome wo qannen porno ti migara mudari qablan kome wo qannen poro ka ima ke fati nai amakata takeke dunkarana kemira ike angen hay mudaru qablan sirenye kemira iko ni make take iworna timanda dangan kemira ima ke take iworni atimani adangan na sawya make ora take mutu nanti wo mudaru qablan sire wo qannen horno kemira fati na amakata yana angen hay mudaru qablan sire wa ken no qusui a hindi sirunga tuna kacin asabakai ura kacin asabakai ara akhirin nan tali Amr bin Umiyata ad-Damri aritau Amr bin Tufail wure ken no qusui ara labangutu atanyin teke na hukutu baga kuma ara hukutu baga tanyin tukui kena ta dangane tiddiga tindan kannen boro ma ke gara takebe otunanti o mudaru qablan ko me wo kannen porno bangen ka hay ko ma wonyaro ma pasora ngam dele wona to himme yana lengi o kenya nanga ka ma ke takeke saura ndan kannen boro diga bo kebe na Amr bin Umiyata ad-Damri kita kem proto monya haike akomi kita tanyerege serendi kusuro hilam proto kebe na Ka'b bin Zaidiya aken woni yime ma nan dikenkara kem ila kenka huruma ka Allah ra kengi sina kendiga aro Amr bin Umiyata ad-Damri don aken proto monya haike Amr bin Umiyata ad-Damri aken sirai awno harati hindi aw baka awno harati hindi wati su wa Allah wa kisini aroke men gabe yari hadi sawno hiddan serun tondi serego to ko himmenuri Allah wa kisini abuga mudaru qablan yari ken Amr bin Umiyata ad-Damri keta ken woni ala kileli asa aw kamanandiga ora ko inanti agati fananko umaduni Amr bin Tufail umadun adde manake khibariri agara munu manan tunu de mo maduni iuta dangane ti Abu Baragra lahru bewtu ogunta ke lahru genne ma isu gana nyime keta ga kata ra'alim kondo usayin gonga kungara dema kunda dema arabu nukuma yidema ne mununu mema wo yume dema ma jahiliya sugana woti isugendi ati la yasaluna akhahum hina yandubuhum fil ma'azimati ala ma qala burhan ati imar mengana dema ne mundu hiqotundi tunta haratirni andalle na kangai unda tirni baga dalle ma an goni de manne mundu bane an jowara an jontaro iwande mana kenya rabunu larai kenya suga nangara kengo la yasaluna khahum hina yandubuhum fil ma'azimati ala ma qala burhan unda tin haran dalle na kangai an jowara an jontaro unda kenya amun kembira kun gora de ma ka kebe na kabilan serunga kenya ni atifana gonga kuma dunga de mana bo kenya ya wati be iratu kehi igun qablan yungumen begara hibenya kian Amr bin Tufailiya igama gire na kebaten da war taweri qablan so tora kitana dai kenno kusui ila surohi ligirndi kata Allah harenga ne manu kisenga kama
nanti aywa kebe no yume akingani Amr ibn Tufail agara golle benya on tarai aro nta hakarlai wa oma dema golle kenya ingama ara mundo ma woni dema o baraka pai qabla bega kai ken usayn ko aro ri'ilin ko aro zaqwan ko aro gharran ko aro lihyan ko tukunyan kai ka kebe na gatfa nan ko kuma dumi kapai ila surai laqina na kengo ala harina nan tlana ge muqannim impapen sa tala harina ge muqannim papen sa iro mena unta alla haren gajana unta sirde mana na gaja wa alla haren kana na mau gaja kusuro ile gari kata alla haren ne mano kisen akama kembrenga alla haren da kem papen sa iro mena alla haren gra papen sa iro mena kembrenga kem papeo suro ile kema e gon kara kilele go kamanadi kebena Amr ibn Umayyah ad-Damri akan qahanara kileliga aw kamanali ni to kamanali dingira igono Amr ibn Umayyah ad-Damri kien taw ketara dingira wal sirahu linge wono keta ari iseto ho ntusindi nan taw ken sirahu ya umnani tumembuni bo kebega ne atfana ngonga isoro ko hili bega gira la ren ko ala ren papenga be ma kun qahana gemuken sirahu kun khanari ised honun tusini ya khana tawsirahu kewre yo kamana itumembuni gundo Amru Umayyah ad-Damri urameino kemra Amru ibn Umayyah ad-Damri akendo tirni telan kunni koy ay tukunna gatifana qabla ansiruni tukunna gatifana koy gilikinga ya Amru ibn Umayyah ad-Damri aramire noni atiki hay ogazwai igana kewoni futa tungwa inta kawana ku futa parce que serebe no gara tanyere ke serenkari ko qabla sarunyane na sababunya Amr ibn Umayyah ad-Damri akenta sera nanti gatifana ko madungi Amr ibn Tufail de mana akenta gen sera parce que akingo himbe sera iqindana ken al-Haram bin Milhan ura kenqi keta qindana ge ura kenkari kenna gale go balana himberi ira kure njamanya wari uri anture no sukari donc akengo ni maga nanti gatifana ko yeni kana nanti gatifana ko madungi Amr ibn Tufail de mana akenta kento na to usayn ko aro ri'ilin ko aro zakhwan ko aro gharran ko aro lihyan ko kunyana Amr ibn Tufail dema watfan ko madunga dema ma kenta kensera agen gora warin no ni serebe gara alla haren sahaba num posuwanin to serebe qabla be ganya sawe na kunkari igana kun suro hili wari gunnendi iki khanda sigi kunan porgoto fe kembre ngara masalan radiya ucega kin ari du qenqeni na ko kongo ngabiya nay akenno kongo na lato kembira soroku ile khana yukun khana sawnan qenqe pasanya haqartariya o tawna masala nan ya alisa ke gare du qenqendi kembira us qabla go soron bil khana qenqe mi wogorndono birambe Amr ibn Umayyah ad-Damri agara tun nanti kutunu kongo nogondi kenno kusui ari kan fosi ara tutu banen nogondi yero kengo kulena atlana tutu banan kana nogondi ketari soroli sukari ari soroli sukari kenya watu bi Amr ibn Umayyah ad-Damri anyagali musri pasge ura ira sa Allah ren saban posu wanin to ura tanyere sere ura kenkari boge khaira soroli karuri anyagali tige khabare musri don akenta tun nanti Allah hare inda papi sa iro kuna akenta kento kenno kusu aken khabare kewo Amr ibn Umayyah ad-Damri muamna na sawala ren tarun kama aro ke khabare khana nanti da kenya ketari set hon girndi ahatenga santenga kama ma agoniro Madina birambe agaro Madina ala laren ntuine khabare keri nanti tanyere sereke agara himeno kina Abu Barawiya ni iyume al-Munzir ibn Amriya ati urujamba nukari akenyi mega proto mobere kina Amr ibn Tufaili agati mara takemutu nanti iwo mudar qabla komego qanen horno keta ike me kisi sababu yake donc tarike tangi ten kudu nangide nige qanen boro kema kidena ku sehni ige khana rinte ikiro qabla ke gatifana qabla suru hilgemu ira me yitibane ure so kamna sirahu liga yitegewre ike khana ra kunkari kinga ko bane Allah haren sunu asunu sahaba no ku karndendi tar gumunda koy nanti ku tanyere siren kalle ke ho madi Allah harenga nage tanyere siren kalle mbaga kabarun dangi himenu gar Allah haren sunu ni mosri ko mi tora ko tunda Allah haren kitan dangi kha kabara suma Allah haren sunu di dinanta ke tanyere ke sira Allah haren mi rastelbenu sugandi himenu qarantenga ni sahaba no ni na kun sugandi nan tlana ndiga kun jamban tankari ke la halari tar gumunda koy nanti Allah harenda
tanji ke soba la khayara kenyanya agana soban salisu aw qunutu nyana na ku qabla siru awillangana kiyani usay qabla aro ri'ilin ko aro zaqban ko aro gharran ko aro lihiyan ko ara tanji ke soba la kanya aw kamanu langa ma ayango yankana na larin ka babaka kiyan kembrena kiyanya watibe amr ibn umiyata damuri ara kanya kadi suruku hilikallenga ken qar hokka Allah harin fujuna Allah haranti an bagara sorohili be karre lahirunga igara lahirun siti iro sorohili be na an bagara kunya kare ka Allah harin ma jiragi pasa Allah harin da tunan ta ken tasira ken nan halle hinga dangi mobe amur bunum ya daddamuri ya kellan ta tun mawsuri nanti qabla ke sarunya mari tanyar ke saren kare pasa jamban masita ken jondi wa ken nan halle hinga re limo bere anyi mega na hay pasa himbe o jamage kane kenni atifana qabla nyungu menyimai ken amur bun tufailia kenya wati Allah renti suruku hili migari nyongi jongontuwa migara suruku hili nyongi jongontuwa kebe na katifana konga kumari nyongi jongo muna Allah hare mare Allah hare nyimanti iwituwana na sawnya lahirun nan koto Allah hare mare Allah renta lahirun sangeri lahirun nan koto ama ati suruku hili migari nyongi jongontuwa donc ken nyongi jongo kani ma sirbani ni kame nyongome kinga ati nyongome amega new donc soro hili ken kamu hili nyongome ken qaranyi honta kiteri Allah ren kati migara soro ku hili nyongi jongonto amru bun umiyata damuri yagara soro hili bekari na sawunya igara pape en sa iro mena annanti intu gajana ya kana mai gaja ken pape nya uma amru bun umiyata damuri qaru karina ken pape atorima kemra lahirun sawabura Allah renti migara e nyongi jongonto donc ken nyongi jongeto en kabari yan sa Allah reno bani nadir ngongo ni katime keta lairun Allah rendo yahudiya nuna ora koni daru e madina tawa kahiti kedi nande kungo na sirbe kita bane na bane ndema kungo na yahudiya nun kita islam nun idema na kungo na islam nun kita yahudiya nun idema kingo kahiti kedi kenya sabu ni sa ken karan yahudiya nugu jabunanu yen nabrungu ma bo Allah renda serdanta nun kahiya karan kare yama abubakari aro umaru aro ali Allah renda kusuro sigi kahiya awmuna na dema ne mundu banu nadirin komma pour que igaro kenyongi jongo tuwana mobe kamu hili nyome kenko ta mai gannu talo ko gumunda koyi nan ta Allah rendi gante adangi do qubaya asali qubaw misrendi aro himenu ganyino asali tukuma kenya watibe adangi nanda banu nadir karanga non aro kusuro sikodomi abubakari umaru aro ali aro kumodomi beambe Allah renga kiye na bani nadirin kongari na ya kira nanti aywa ke khibara ndangi nyongi jongon khibara wi ma yiwo munda agani dema ta se kompakhe ira digan lingen goni Allah rena ira digan siren gwara uti Allah rena ngani ti ya abul qasim amruho wa nyananda ando ke hi mogaran dema okuna ta Allah wande ma ando ke hiri ira digan lingen kara na sawunya Allah hare tobe ga nyiga le Allah rena musiri kenda nganati ya abul qasim ana qirna de qasim hawa ken to nyele Allah harina musiri ken sawni yahudiyan kura akhirati ken to te qasim hawa angra himbe muroma odunge tay wa wande mana o se kompakhin ken no kusui Allah ren terle muku kebe gani abubakar ya aro umar aro ali iro kum bismillah laqina iro Allah ren mero kanoni na Allah ren bismillah kombe wasrahui targo mun da ko nan di hikenya salanan salihalla targo mun da ken koy dongu ira laren bismillah kompe go sirahui kenno kusui iro kompe ni yo kamana mewari ira mewari kebe na qabila nyungme ken huyay ibn aqtab ya la'natullah alayhi kita ati yahudiyan dangan serebe gara yahudiyanun toro a yahudiyanun kari kadan kada ya ma kege be gani banu qaynuqa qablan sarun ara kun kata ora kan woni kati banu qaynuqa qablan sarun qana birambe o wanaki kembrenga ala yahudiyanun toro yahudiyanun kanai gilaga mari ware halle atorango kama kembrenga ahay okiteli nay aro sunda do mesro sigi gai ho gana limora oro kenya nay kembra mun bakalla na kangai yahudiyanun ti honuti ona kari nan tlana chem kutukutu ho ila dambre modelun suko kembrenga hoye buna aqtaba kendi ke koni gara himbe famu keta abismillah tempai kompe besrahui ona sere sedin komben kamana girdare kinai
keta amungunte kena greke wara yangulan na yangulan kara kinga na usulla yana yahudiyan sulla yana bakatura ige mukyari ka honyuri wati genda salam bun muskam akeni tunko nanai ka amadu ne bakaru yahudiyan balla ka tunko dura watu kente kamo kendi ne jambanya higa wa no ni kata Allah harenga kala kembo wa no aga na gemutaw Allah haren jambana awatu nandi wahay mo yang kana yere na khibaratai akhawatu nan tin nabi yimeni ay mesa on dawke a khonda gemar nan tawa jambana kembirenga wahay mo yang kana kara hagar haqalla be to qarawara huye buna khatabuti kalla hasha wa kalla unta wala o ga muhimbe ro kenya yana andi yang kanne go matokire ken gore kalengo ka amadu ne bakariya ka qora tun kira ken sallam bil muskam hata su igana jama'u da ken uladini kunta ladina kanemu ita ken yara tun kunana aw aralaren nabi jama'untu aralaren darajantu qamadu ne bakaru yahudan balle ken sawun maduna ko ne khalya ken ira qawiye go ira kennege wadi kena amr ibn juhas tarugum wadi ibn juhash ira kennege na ken setundi kamundi yara ken setundi kamundi watu na girdi ka hugire war na ken setundi kamundi na gire ke kine keta kenda gire ke kolongolo na kolongolo ma o ken lakhina yara o ken lakhina keta sena jiru yang kala haren kama na akhbare nanti aywa ambe gar akhbare be ken de manne munde ke keta de manen takiten untan de mana keni bane wajambanya hay no gondi gire nya hawo ma kamundi to awala nyungulani keni giri anambu sasa ma hari tawtu giranambu kenno kusu illa kabe jongo ndengo ala ran kusambu nandiga hari kebe ga na terlemu akingani abubakari aro umaru aro ali ala ran ma har sare kuma ala ran kusaga adiga madina keta kebe ga na abubakari aro umaru aro ali kuma dalata unu kungiri na lokano ni ala ran ta ndenga na ko na nomba ira ala ran tano keda hore khabar nan ala ran diga kima girenga himbe ma akamuni keni yongulande nguna semba ran ala ran diga ala ran ta no khari pase wahayin da kara qom sallam bil mushkam kingra kira mowe wanya ke mori kingra kira mowe anya ke mor na sawnya malikan yanka na koni Allah ran nan neman doke sen akama kada Allah ran diga madina bo kebe na tellem kusiki kun ka hana diga da halle mi go ke ne madina ya ke madina uta Allah ran da tela khibaran ya kamo o ko taun nandu modalla a o garwati ora ange taun dinga ora yantano tandiga kina Allah ran kita na lota khibaran an nakira ti jambanya yu noni ti gire nyanyu ma kamuni unyu munana gire ke yerndi ike yongulani kemera ti jibril ra ikhbarate kian sawni gari ti jibril ri nyamar nan tingir nambu ken de sayra tuna di yahudiyanu ser jambanto nyani kembere Allah haren nda haren ariya a ko qiya ken muhammad bin maslama ti kenan diga kira nanti aywa ini monsroni ina madina wara na sawunya ira lahirum bonondi parce aw madina taw ka hitikeri nanti Allah haren tu gajana wo kana ma Allah haren gaja angara jambangu tu kata sere kita anda honya kamna himbe angoto gajanya parce gajanya hinyu ngumenye ana jambangu tu kata kenyime kina angoto har gajanya kenya wati be Allah haren da bitotta mikiniya tini monsroni ina madina wara kembra huyay ibn aqtab akenya ni qabla an qirsa kembra akbar gaba woni dangi ken Allah gana dunga tay ona dangi uhud gajanya nan kiye awatinga ora ken woni ro adde tayde keni purke igabu lahala bere purke seruna tu na dalare mabagiya bon nadirngo na dalare mabagiya kembre gabu lahala bere kenya haike kembre na bitota mige non higabgabe khoni dangari qala kulli hali khono baka yana buwi wara hakebe na qabila nyume kena huyay ibn aqtab ya akin wara qaybara bokutugo kun wara shami ngoyon kotedi palestine israelu wara taw kunno kuy hakebe na qabila qirsan kemura qaybara na ka qaybara yahudiyanu kembrenga akenga da qaybara yahudiyanu aga da ka hukuma kebe gani qanda khinga jani wad kana ghazwatul lahzab kedan halisa huyay ibn aqtab akin kin organize ala qaybara yahudiyanu ku ala kunsu ni kawmame atlana ne makka quraisunu ala kun kana sunni buni arabon qabilanu ngoro bange sui hangaga wiri kurenga uma kun kana su ni kawmame tar gumuna ko inanti agara serebe kawmame madina rakhin wujunu tami aro halle serebaka ili madina kori na ala renta sera ala renga bali nanti kurengo kenno kusui ala renda sabanun kawmame tela nyana kamo kendi sahabanu di hakarlangini ka kebe gani Salman al-Farsi radiyallahu anhu akendi kuma
ikuma pasa kenyi baka iran jamaneri ati kuma gayen na kanu deben kama kemori ana kumenya kutunu na deben kori kebe gana kem pakallage ken Salman haqallage Allah rendu gente Allah renda Madina kenche pase Madina tanintenyi girenyiro Madina tatun sikisui girenyiro Madina tatun pilisui donc tatibane ila kumen sono bo tatibane lora khibane bani khureza qabila ikunyin karanganyi noye Madina lola gabane balan taro Madina feu ma antanna lora kun karanganyi lairun qaw kunda Allah harena kuma lairun guru jahina kembrenga lora qabe haratun gawai kingani Madina ro khayme Allah harenda kumen kutu na kinyana kenno ko anture kembrenga ala kulli hal wallahi o awa tingana ke lazam ngajengi nga tingana ke ora khaymo ni radde tayde ka pruke wonna tu huyebun akhtaba kinyme lagal khamo kembrenga akinyana ke gayanga sawabu keda kairun gari kingani lazam ngajanga ikurele mu gari irani kumen kutindemo na Madina anture kinya wati be ikabako itikete arabunu untu yakalle iratuna de ke plagoni ke arabunu pla arabunu taketo kenno ko sui gayen ke woni dangi ke la halari keta iratu lora ka sunda Madina maganta banu khureza karanga maganta kenno kunya layrun qawkunda Allah harina kuma Allah harina layrun guru yahina bogeben huyebuna katabu ya banu khureza qabla iyungume adiga ken arokendi na kempoy mosiri iyungume ke arokendi na kensu na su mago layrun bonandi ken Ka'b ibn Asadiya banu khureza ya qabla yungume Ka'b ibn Asadiya keta huyebuna katabu da ken na kensu tilahru bego iro Allah harina kuna lahru ke girli kembrema kema ga dunye ka lagarumba ya kelle dunye parce kunda tunna di hibe haygari Madina anture Allah are awto keri igunga layru kesu siti manani puruke ira tunanti Allah are ngiro hangana Allah are ngana to tora keniya iranta geme kiyan sabuni igama layru ke guruja kaszaiti ke jama be hayna Madina anture kunta Allah are to Allah are to keri ari sabanu kiyan bane kusagra layru ngirli ida sirqa Allah are ngana nanti awa layru ke rapa pembo kinya watu we huye buna katabu aro Ka'b ibn Asadi ila layrun kinimi huye iti har ganyen ke aga masro o ma kudunga na diga ngewoni woniro karanga ken won himbe nan kita ken nge me kitana bodi amet tawe ma ganyen ke woni masro kayir no ku kiteni na sawe hangenya ngir na ganyen bononi bo huye buna kataba gara layru be ko arkenti mani ari karanga kera khawi nan kaw Ka'b ibn Asadiya kembere Allah rengari banu khureza karanga la khaliga ma kide ngare kuti Sa'd ibn Mu'adh nantina yugun kari na yaru aro lemnu na kunya kum na kuma na burawo bo kenya watwe Allah ren kiti tikinga keta yugu tarugum da ko nan dikka mutum ya aro halle sare ira so kanen charo keta ni wara kumeni hoye ibn Akhtabu akenyi meni kendi warare ga ira sinu kumela kai wonna kari ati Allah ren ko nawo ike man ni misari Allah ren ko nawo ike man ni misari kembere hoye ibn Akhtabu akra kella hala yari bo bani nadir ngon khana iribuni Madina kella hala yari kema tar gum da sirdan tanu tongoni hoye ibn qabla ke sirundi himbenu itoranga kasawala rengama hoye ibn Akhtabu kenna hananga aro Sallam bun Mishkam Sallam ke ora ko nanti himbe ga nyul ladin waati su igato ala renja man himbe ga tu manya nanti ganaya Allah wa khabarante ken kana aro Kinanata bun Rabi aro Kinanata bun Rabi bun Abil Huqayq aro Sallam bun Abil Huqayq akenyi sugana akenyi sugunu na Allah haren ka sugendi na karunkonka na sahabanunka lakin gollen ke aro Abu Rafi akenyi yagabana Abu Rafi akenyi yagabana ken ana turanka so Allah haren kama musiri aro Rabi' bun Rabi aro Amr bun Juhas wala himbe ko Amr bun Juhasi yahudiyanun su garmajige akenyan setu kompen kama ura kenyan nege nan tan setu kompen kama na gire mutu ana sera Allah ran yimin ken Amr bun Juhasi wa khali ibn Juhas aro Ka'b bun Ashraf akenyi jagundana aken to ranka saw Allah ran kama ma Allah ran gollahu hasana Allah ran ti sahabanunda koni ke wasara Ka'b bun Ashraf ya keta sahabadan tanu gili ausu qablan sirni keta ita lare nangan iti jaguna na yani akata suro mona nege baka ikandi
kembrenga yele kemo ge maslama wonwa ala renti al harbu khudi'a kempa disango ni kenno kwai te al harbu khudi'a te gajan ko ni fere nyande anga jalle mangara wa nige mo sura nige pour que nan pesay kembrenga ura nige na bundi na kari aw atinga na kin ora kan woni katay na wala musri keni pour que onatu ala renga lawr qasa nan di koni wasane keta sabadanta no gilura kari na la yangulangina ala renga ne manu kisen akama kembrenga banun nadir qablan siru targo mungara serdanta no beri jate itoranga kasawa ala renga ma kempa ikwai kutungono ora honne kita nago bo qabila nun kutun kana yahudi an qabila nun kutu himenu toranga kasawa la ren kama alla gana dunga tay kota tan ora khemoni ro isuri ni na wala ke sawra fame na kitay kembrengal misan singabo o lenga khale gasini yere o du'a on qarna wata allahumma ya farj al hammi wa ya kashf al ghammi wa ya mujib ad da'wat al mudtarin rahman ad dunya wal akhirati wa rahimahuma أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها رحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء سعيدا